Ngiyalibingelela abalaleli kundawana zonke zelizwe futhi ngilamukela kusiqephu senkonzo yethu yanamuhla. Sengathi uNkulunkulu lomusa angasibusisa nxa siza ukuthi sifunde ilizwi lakhe. Namhla sigijima ngaphansi kwesihloko esithi Wozani Libone indoda. Isihloko lesi sisithola kuJohane chapter 4 verse 29. Indaba yethu siza kugxila kakhulu kuJohane chapter 4 verse 29 lo 30. Sibe sesiseqa siye ku-39 lo 42. Yikho lapho sisathola khona indaba yethu. Kodwa vumanini ukuthi ngemakhaya libale uJohane chapter 4 ivesi ngelika 1 kuze kuyofika ku-42. Yikho lapha okuzatholakala khona indaba yethu yesuku namhlanje. Singakabi phakathi kwenkonzo yethu kasibeni lo mthandazo. Siyakhuleka baba wethu osekhaya ezulwini sicela usincedise nxa siza kufunda ilizwi lakho. Chasisa ngcono ubusisenzela kahle ngegama lomntana kuJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga namhla sikundaba emangalisayo, indaba ethathekisayo funa eza kushiya impilo zethu zingaphindi zifanane njalo. Ngicabanga ingoma ehlatshelwa ngamadoda ase South Africa okuthiwa iReality 7 ethi kukhona indoda engafani lamanye amadoda. Indoda leyo igama layo linguJesu. Indoda leyi kundaba yethu namhlanje sizathola ukuthi kasondoda efanana lamadoda wonke ngesimilo eyayiso sona, futhi kasondoda eyayingafananiswa lamadoda wonke ngendlela eyayiziphatha ngakhona isahamba kulomhlaba. KuJohane chapter 4 sithola uJesu labafundi bakhe besuka lapha ababesuka khona. uJesu abesesithi yena ufuna ukuthi aqala phumule bathola okudla. Ungayibala kuhle indaba usehla layo uza kutshela ukuthi uJesu ufika ahlale edolobheni okuthiwa yiSamaria. Kudolobho lelo ufika ahlale emthonjeni osesiqintini saseSikhari. Nxa ehlala khonapho uJesu uthatha ithuba lokuthi bakhulumisane labafundi ngendaba yokudla ngoba basebelambile. Abafundi bese bethola ukuthi kungcono ukuthi bayidinga ukudla. Nxa besiyadinga ukudla uJesu bamchiye yedwa lapha emthonjeni kaJakobe, umthombo owatholakala esiqintini saseSamaria. Nxa bemchiye uJesu yedwa kusala kufika omunye umama. Umama lo nxa efika indaba ithi iqalisela khona lapho. Uyayekisa ngendlela afika ngakhona. Ke ngilinika imbali encinyane ngamaSamaria lamaJuda. AmaSamaria lamaJuda babengabantu ngesikhathi kaJesu ababengaphilisani kuhle, babengadlelani. Ngesizathu sokuthi ufuna mhlawumbe amaSamaria ayicabanga ukuthi bonile kakhulu kabafanele ukusindiswa, kumbe amaJuda ayicabanga ukuthi wona ngcono ngoba uJesu wayezalelwe esizweni sakoJuda. Kodwa ekuseni vuma ngikutshele lokhu, ngemva kokuthi uJesu esehlangane lalumama indaba zaguquka, indaba zatshintsha. Imbali isitshela ukuthi amaSamaria lamaJuda ayengabonani kuze kufike kubanga lokuthi befuna ukuthi baye ngangale kwedolobho lamaSamaria. AmaJuda ayengangcona bhode, kodwa phakathi kwedolobho leSamaria kwakudabuleka phakathi. So kusitshengisa kangakanani ukuthi abantu laba babengazwisisani. Kodwa sibonga uJesu ukuthi weza ngabomu ukuthi ahambele kulelo dolobho ngoba umsebenzi okwakumele kwakumelithawenze kudolobho laseSamaria ebantwini baseSamaria andubana ayilungisa kundaba yemaGalilea. Siyabonga ukuthi uJesu wathatha isikhathi sena lesi. So indaba siqhubeka ngayo sithola ukuthi uJesu uthi nxa setshayisane lo mama lo womSamaria emthonjeni kuyafika ithuba lokuthi bakhulumisane. Umama lo kuthiwa wayengelandaba loJesu ngoba ngiyazi futhi ukuthi ethutsha ebona uJesu ebona ukuthi lo ngumJuda kasidlelani kuye kakuzange kwathi thika ukuthi ambingelele kumbe enze anything kubaba lo. Kodwa uJesu uyelula isandla sakhe, uyelula indaba, uyabingelela lumama. Nxa imbingelela lumama sithola ukuthi lumama ngicabanga ukuthi ngomkhumbulo wami funa maybe wethuka kumbe wazibuza ukuthi umJuda azabingelela umSamaria kakwenzakali lokho. Ngesikhathi sabo kwakungenzakali. Kodwa uJesu ngenxa ukuthi wayehamba ngemission, wayehamba ngenhloso yokuthi kumele ukuthi indaba yesindiso iyefinyelela kumaSamaria. Kuthiwa uJesu abesesithi kulumama nginathisa. Umama lo abesesithi kuJesu kawazi yini ukuthi amaJuda lamaSamaria kakudlelani? Wena ungumJuda mina ngingumSamaria. uJesu ukuze siqhuma indaba endaba emfitshane abesesithi kulumama ngabe uyazi umuntu okucela amanzi ubuza cela kuya amanzi ngoba yena ubeza kupha amanzi okuphila. Amanzi azakwenza ukuthi uphinde ungasoma futhi. Kuthiwa mama lo ngokudideka okukhulu okumangalisayo uyazibuza ukuthi kanti ubabe nalo ngubaba mhlobo bani. Ungayihlala endaba ulonda indaba uza kutshela ukuthi umama lo
waqalisa ukuthi abe le interest, waqalisa ukuthi alangathelela ukuthi azwe ukuthi kanti lindoda engafani lamanye amadoda ifuna ukuthini kimi. Ufuna nxa ecabanga ukuthi ubaba lo uJesu emkhulumisa umama lo ufuna emkhumbulweni wakhe kwabuya ukuthi nanto elinye ijaha. Kodwa uJesu ayisindaba eyilandile ngoba umama lo imbali yakhe esigabeni saseSamaria yayaziwa njengokuthi wayengumama othatha amadoda abanye abantu. Wayengumama oyisifebe kanti okwakumenza atholakala emthonjeni emini abanye omama bebe bazokhamanza ekuseni kuyini. Kuyisizathu sokuthi kwakungasela budlelwano obuhle phakathi kwakhe labo mama besigabeni ngoba wayesethethe obaba besigabeni wabenza bakhe. Kukhona okwakusenziwa ngulumama okwakungathandwa ngabantu balesi sigaba. So yikho esithola khona ukuthi umama lowo nxa sikhuluma noJesu kuba le interest uyazibuza uyalangathelela ukuthi azwe okunengi. uJesu abeseqalisa ukuvula indaba zika mama lo akhulume lo mama lo abesemcela ukuthi mama yana abiza umkakho. Umama lo abesesethuka ethi mina ngilamngami. Asesithi ye uqinisile ngoba la yena lo ohlala la ekaso wakho. Xa iqhubeka le ndaba uJesu exoxa lo mama lo uyamvezela sobala indaba zakhe. Umama lo abesesithi kukanti pho umuntu lo kasimprofiti yini. But abesephinda azikhuza athi uMesiya yena ubeza abamazi. Kodwa umama lo mayuyu wayengakwazi ukuthi ngelanga lelele lifananayo yililanga ezahlangana khona lo Jesu osindisayo. Uthiwa mama lo kube sokumalela ukuthi athule indaba engaka. Utholakala ethi umgqomo wakhe egijima kuverse 29 engene emzini waseSamaria lapho aziwa khona isifebe, lapho angathandwa khona, lapho banjwe amaphutha amanengi khona. Angikwazi mhlobo wami othandekayo ekseni ukuthi funa wena subambe abantu abangaka amaphutha wabafaka isidindo sokuthi abasasindiseki. Umama lo kodwa phambi kobuso bukaThixo wayelokho esasindiseka ngoba uJesu wayengamfinyeleli. Angikwazi ekseni wena sihlobo sami sebekufaka isidindo bathi awusasindiseki kumbe sizifakele lawo isidindo ngoba umama lo phela wayesekwazi ukuthi uyisidwedwe. Wayesekwazi ukuthi yena kulizwe kudolobho laseSamaria wayesengasinto yalutho ngesimilo ayiso sona ngendlela ayephila ngakhona. Kodwa kalibonga izulu ngoba umama lo ngosuku lolo lufananayo ngosuku ayengalucabangeli uthayisana lo msindisi. Usindiso lufike eSamaria ngenxa yesono esingumama lo. Mama lo asiphiwa ngake unfortunately ibizo lakhe. Kodwa indaba idlala empilweni yokusindisa amaSamaria inkulu kakhulu. Iyangithathekisa. Angikwazi ukuthi wena challenge bani phakathi kwayo ekwenza ufuna ungafuna ukuthi uthathe ithuba oliphiwe lokuthi uhambise indaba zosindiso. Abanye bethu sasindiswa kudala kodwa kasenzi lutho ngokusindisa abangasindiswa. Funa engxeme ebhiku ngenxa yamaphutha esizithola siphakathi kwawo. Funa engxeme ebhiku ngenxa yokuthi izimilo zethu kazihlambulukanga ngaphambi kwaThixo. Kodwa ekuseni ngilinxusela kuJesu osindisayo, ngilinxusela kuJesu ongabamba amaphutha, ngilinxusela kuJesu ongafaka isidindo sokuthi umuntu lo use right of kasasindiseki. Ngikunxusela kuJesu osindisa lapho kungasasindiseki khona. Ekuseni umama lo uyanthathekisa. Uthi nxa sengene kumuzi kaSamaria wabatshela wabamemezela ngoJesu ngendoda angayizwisisiyo wayengakwazi ukuthi kungumsindisi. Wabamemezela ngendoda angayizwisisiyo elesimilo esitshiyeneyo lamanye amadoda asekahlangana lawo phambilini. Uyabatshela abantu basedolobheni bathi ngiyabona ukuthi abantu basedolobheni balemizwa banexubaxubeneyo ngesizathu sokuthi lo mama ofananayo wangeke abezoba memezela ngendoda asehlangane layo kungela ukuthi kuzaba lokuthandana phakathi. Kodwa umama lo namuhla nxa ingena emzini kaSamaria memeza ngendoda le angayizwisisiyo umemeza usindiso kudolobho laseSamaria. Nxa iqhubeke memeza umama lo kunenga ukukhohlwayo. Umama lo singagijima siye kuverse 15 wayengumama wamaphutha wangemsulwa. Wayekwazi ukuthi empilweni yakhe kulamaphutha. Uverse 15 lo verse 29 basivezela kabanzi ukuthi umama lo wayesazi ukuthi impilo yakhe kayihlambulukanga. Wayesazi ukuthi impilo yakhe kayithokozelelwanga umuntu. Futhi wayesazi lokuthi kusigaba phila kiso kakulamuntu ongamthala ngempilo ayephila. Umama lo wayengekho msulu. Kodwa enguthandayo lenguthokozelelayo ngomama lo nxa izulu limnxusa ekutheni ahlanganele emsebenzini wokusindiswa kwabantu uyathatha amaphutha akhe, uyathatha ungabi msulwa kwakhe akubeke eceleni abesesenza umsebenzi izulu elalimbizele wona. Umama lo ungakhangela futhi indaba yakhe, impilo yakhe wayengazi konke. Ungakhangela kuverse 25 lo verse 29 uzathola ukuthi
ekuhambeni kwakhe even esegijima egcwala umuzi kaSamaria wayengani uyacabangela wayengela qiniso lalindoda ahlangane layo enguJesu kodwa enguthanda ngomama weSamaria ukuthi uyathatha isikhathi sokuthi asebenzisane lalendoda ayetshela umuzi kaSamaria ukuthi wozani lize ebona indoda uyalize kuza indoda le ukuthi ngitshela indaba zami ithini umama lowo wayengazokuningi kodwa uthatha ithuba lokuthi asebenzisane lezulu agijima atshele uSamaria wonke ukuthi nasi indoda wozani lize ebona indoda le engikholwa ukuthi yathi suka lapho uSamaria wasale sindisiwe umama lowo kazange aye kudolobhe likhatshana omunye funa wayengathi mina ngingwakobulawayo kodwa sengonile abantu bakobulawayo ngoba ngazi beyisifebe sengisifebe sisindisiweyo kodwa ukuchumayela kobulawayo ukutshela abantu ngoJesu sindisa kobulawayo kuzaba ngani inhlekisa phambi kwabantu kodwa umama lowo kagijime siya eGalili kagijime siya kwamanye amadolobha ahonqolozela iSamaria ugijime ngena phakathi kweSamaria angafunwa khona angathandwa khona asewone kweze kwedlula asefebe kwaze kwanyikinyeka isigaba ugijima ngene kusisigaba lesikanti ekuseni nithini bathandeka ekuseni nithi akudingakala ukuthi uze ekhatshana ngendaba zosindiso qalela lapho khona qala kudolobho lakho qala lapho ngikhaya khona nxa usithi ekuseni uNkulunkulu ufuna ukusebenzisana lawe qalela lapho khona akudingi ukuthi uze ekhatshana ungabala uvesi ngu30 lo verse 31 lo 39 kuza kuchasisela ukuthi usindiso kalizange lwaqalela katshana umama lo esehlangane loJesu usindiso lwaqalela khonapha kumuzi kaSamaria lwaqala kubantu bonlabo umama lo wayebathathela omkabo lwaqala kubantu bonlabo ababemkhombela besithi sifebe lesiyana kungani kungenxa ukuthi lo mama wayesezwile indaba ukuthi kumele ukuthi abantu wasindiswe eseyizwile indaba yokusindiswa kwabantu kwakungasamvumeli ukuthi athule wayesesazi ukuthi angathuli uzabehlezi phezulu kwemphefumulo ebhubhayo ekuseni angikwazi ukuthi wena uhlezi phansi wapha umphefumulo obhubhayo kodwa nyakunxusa ekuseni thatha isithuba lokuthi ukhangele isitokhu ngempilo yakho mzalwane othandekayo thatha ithuba lokuthi ukhangele isitokhu ngempilo yabantu okumele ubatshele ngoJesu ngoba uJesu esikhuluma ngaye seseduze ukubuya uJesu esikhuluma ngaye ufuna usindisa umhlaba esindisa umhlaba ufuna ukusebenza ngami ufuna ukusebenza ngawe ekusindisweni komhlaba silengxenye thina njengoluntu abanye bethu sesasindiswa kodwa sihlezi kasenzi lutho kodwa sihlezi kasitshela abantu ngoJesu kodwa uJesu ofananayo wasisindisela ukuthi sibe ngabantu abazancedisa umsebenzi wokusindiswa kwabantu so ekuseni nyanxusa abathandekayo nxa kukhona fune ngcemephi impambeko ke wazenza thizeni ezizwe ezikuvimbelayo umama lo umSamaria kazange wathatha ithuba lokuthi abe busy kumbeni anakekele ukuthi imizwa yakhe ithini ngoJesu lo osindisayo kumbe ukuthi imizwa yakhe ithini ngabantu labo kumele abatshele ngoJesu wakwenza kwaba indaba yokuthi kumele ukuthi agijima agcwala idolobho lonke abatshele ngoJesu osindisayo simthola umama lo edlala indima enkulu phakathi kokwephula imduli eyikhona eyizakwenza ukuthi uSamaria angasindiseki mina ngikwazi imduli bane khona ezimbulini esiphila kizo yenza ukuthi ezinye imuli zethu ezinye izimuli esiphila kizo zingasindiswa angikwazi mina mduli bane khona kumphakathi esiphila kiyo kuma communities esiphila kiyo ezakwenza ukuthi amanye ama community members angasindiswa ngenxa yethu kodwa ekuseni ngiyalinxusa abathandekayo buyanini gijimanini ligcwala amadolobho litshela abantu ngoJesu osindisayo ngoJesu ozayo masinyane obuya ukuzosindisa umhlaba lo siphiwe privilege siphiwe ithuba elihle siphiwe opportunity yokuthi sihlanganele lezulu ekusindisweni kwabantu ekuseni kanti uzakwenza kuphi kwangikhona ungulwana ozathi mina ngilamaphutha ungulwana ozathi mina ngiyisoni funa ngiyisifebe funa ntshontshile kodwa ekuseni khumbula ukuthi uJesu osindisayo lokho esindisa izifebe uJesu osindisayo lokho esindisa amasela uJesu osindisayo lokho esindisa abaqambi bamanga ubamelela ukuthi bathathe ithuba lokuthi basebenzisane laye ngoba uJesu lo ofananayo ngoza sipha amandla mina ngicabanga ukuthi umama lo engazange wachasana lo Jesu kwakungasoze kutholakala amandla kuyo ukuthi agijima agcwala idolobho likaSamaria angikwazi ngemgangu ukuthi idolobho likaSamaria likhulu okungakanani kodwa umama lo simuzwa kuthiwa ugijima egcwala iSamaria yonke abizela abantu kuJesu osindisayo ngoba ngani kungenxa ukuthi umama lo wayesethintane lo Jesu uqobo lwakhe kungenxa ukuthi umama lo wayesebone kufanele ukuthi indaba lezi azizwayo angazigcini kuye esifebe saziwayo wacabanga ukuthi kungcono ukuthi abantu babe mazi uJesu bazwisise futhi lokuthi uJesu ofanana uyasindisa lezi febe zinjengaye ekuseni ngiyakunxusa umhlobo wami othandekayo
Angikwazi ukuthi sonobani ifune sikuhluphayo. Angikwazi maphutha abani osuwenzile empilweni yakho othi nxa ucabanga ngawo ubone ngazantu awufanelanga ukuthi usebenzisane lezulu ekusindisweni kwabantu. Funa wasindiswe emuva ngale kodwa wasubone ngazantu izono zenzileyo usindisiwe sezikufihlela ubuso bokuthi usebenzisane lo Thixo osindisayo. Kodwa ekuseni ngiyakunxusa. Thatha istock sempilo yakho. Hlakanipha njengomama womSamaria. Umama womSamaria funa ngabe kwakungumama walezi insuku wayezathi lubaba uyanhlolela ngakwazi ukuthi amaJuda lamaSamaria adlelani kodwa umama lowo wapha uJesu ithuba lokuthi angene empilweni yakhe akhulume laye ba exchange ama words. Umama lowo wahlakanipha ngokubona kwami. Ekuseni ngiyanxusa mama olaleleyo lapha, ekuseni ngiyanxusa umuntu olalele lapha, indaba ungahlakaniphi la njengomama lowo. Umama lowo zinenge izifundo asipha zona ngensuku zanamhla ngokusebenzisana lezulu ekusindisweni kwabantu. Ezinye zezifundo sesizithintile kodwa umama lo ungaqhubeka ngendaba yakhe. Usiya kuvesi ngo28. Kuvesi ngo28 simthola umama lo ethwala nzima kungamvumeli ukuthi ahlale ethi umgqomo wakhe. Umama lo phela khumbula ukuthi wayesuke ngikhaya elanda ukuya kukha amanzi ukuthi abuye la yosebenzisa ngikhaya. Kodwa ufika lapha ahlangane le ndoda le nguJesu abesethatha ithuba lokuthi athi umgqomo wakhe ayebiza izona ezinjengaye zizokuzwa indaba zosindiso ziphuma emlonyeni kaJesu manqamo bese zisindiswa ngoba yena wayesesindisiwe ngokuhlangana loJesu. Kuthiwa umama lo kuvesi 28 uyathi umgqomo wakhe yagijima. Ake ngithi khwimilili khona lapho. Abafundisi ngicabanga ukuthi ngensuku esiphila kizo bachanga amakhanda. Bayacabanga bazibuza ukuthi kanti sesikunyu normal lesiphakathi kwayo sizachumayela njani ivangeli, sizakwenza njani? Abantu kabafuna ukusukuma bachumayela ivangeli. Abantu kabafuna ukusukuma batshela uJesu, batshela abantu umhlaba ngoJesu osindisayo. Ngenxa ukuthi ifuna bacabanga izono zabo. Abantu kabafuna ukusebenzisana labafundisi. Abafundisi bathwele nzima ngokumemezela ukuthi abantu kababuye evangelism, ngokumemezela ukuthi abantu kababuye kuhanje kuyotshelwa abantu ngoJesu osindisayo. Abafundisi bathwele nzima ngoba abantu abafuna ukusuka kundawo abakizo ngenxa yezono zabo abahlezi phezukwazo, ngenxa yempambeko asebezenzile phambi kobuso kwaThixo. Kodwa uThixo osindisayo kuseni ofana nayo uthi buyani kimi lonke lesindwa mina ngizalinika ukuphumula. Kuvesi 28 kuthiwa umama wachiya. Abantu besuku zanamhla bafuna ukuchiya ama programs abo. Bathatha ama program abo bafaka esikalini. Bathatha iprogram yezulu yokusindiswa kwemphefumulo ebhubhayo bafaka esikalini. Base bethola ukuthi iprogram yabo iwe ikudlula iprogram yokusindiswa kwabantu. Angikwazi ekuseni ukuthi wena yakho iprogram iwe kangakanani. Kodwa ngicabanga ukuthi sokuyisikhathi kathesi sokuthi sithola iprogram yezulu iwe kakhulu ukudlula wethu ama program. Sisukume sitshela abantu ngoJesu osindisayo. Umama lo ofana nayo uthatha ithuba. Ungaya kuvesi 42. Umama ofana nayo uthatha ithuba lokuyabutha uSamaria azomuthi gwaqa phambi kwaJesu osindisayo. uJesu osindisayo bese ezikhulumela. Ekuseni ufuna uthi mina ngiloko ukukhuluma kanti ngizabatshelana abantu laba encabazathi ngisithi ngiyavula umlomo bethi selaleli. Hambe babutha ubabizelele kuJesu osindisayo. uJesu uzazikhulumela. Uzazikhulumela ngabafundisi bakhe, uzazikhulumela ngabo evangelisti bakhe, uzazikhulumela ngabantu bakhe abakhethileyo. Wena okwakho hambe tshela umhlaba ukuthi uJesu uyasindisa. Kuthiwa uvesi 42 abantu babuya bazosindiswa abanengi. Bazokuzwa indaba le ngenxa ukuthi umama lo wayesegijime wayekhuluma ngenkambo yakhe. Inkambo yakhe yona yodwa yayisikhulume something. Yayisichilo kubantu ababedinga usindisa ukuthi uJesu ofana nawo usindisa izifebe lawe sengakusindisa nxa ungumqambi wamanga. Lawe sengakusindisa nxa ulisela. Umphakathi kaSamaria uthola ukusindiswa ngenkambo umama lo ayikhulumileyo. Ngiyanthathekiswe ngabantu abangafuni ukushiya inkambo zabo zokukholwa labanye abantu. Uthi ungasindiswa isifebe, ungasindiswa ulisela, kumbe ungasindiswa ngoba ngumbulali. Nxa sokumele ukuthi ushiye inkambo yakho labanye abantu abangakakholwa, ukuthi uwatshele ngoJesu osindisayo, osindisa zasindisa izifebe. Abanye bethu kuyabayangisa. Kodwa ekuseni ngibuye lapha ngimile phambi kona ukuthi ngilikhumbuze ukuthi uJesu ofana nayo umelele ukuthi asebenzisane lenkambo zethu ukuze asindise umhlaba. Ngoba abantu singabatshela ngenkambo zethu, sibatshele ngetestimony yethu ukuthi mina ngangilisela kodwa uJesu wangihawukela. Mina ngangiyisifebe uJesu wangihawukela. uJesu uyenelisa. uJesu ofana nayo owasindisa isifebe saseSamaria lokho nguJesu osindisayo namhlanje. Kuvesi 42 kuyibufakazi walokho. Kuthiwa ekucineni kwakho konke
nxa sesizamile kade singakwenza kasingalahlekelwa umkhumbulo wodwa, umkhumbulo ukuthi uJesu nguye osindisa umhlaba. Umkhumbulo ukuthi singakwenza konke, singababiza, kodwa ekucineni kwakho konke uJesu nguye lamandla ukuthi asindise umhlaba. Ekseni kanti nthini, ekseni ngithi dlala indima yakho. Ekseni hambe ememezela kudolobho okilo, ekseni hambe ememezela kuzihlobo zakho, hambe ememezela ebandleni okilo ukuthi uJesu osindisayo lokho esindisa la namuhla. Hambe ememezela kumphakathi ophila kiwo ukuthi uJesu owayesindisa izifebe endulo lokho enguJesu osindisa izifebe zakathesi. Hambe ememezela ubatshela ukuthi uJesu, phakamisa uJesu kumphakathi ophila kiwo. Abantu babona uJesu basebesindiswa. Kungumthandazo wami ekuseni ukuthi nxa impilo yethu sithatha isitock sempilo yethu, sibone ngazanti impilo yethu kayifanelanga ukuthi sime simemezela usindiso. Abantwana bakaThixo besindise ngenxa yezinto esiziphetheyo, funa ngenxa yenzi izono zethu ezisisindayo. Ekseni ngizolikhuthaza, ekseni ngizolinxusela kuJesu. Ngilinxusela kuJesu olokhu esenelisa ukuthi asithwalele imithwalo yethu, olokhu esenelisa ukuthi asithethelele izono zethu, bese simemezela ukuthi thina sisindisiwe. Ekseni kungumthandazo wami nxa lilalele ngemakhaya ukuthi kasenze nini izinqumo ezihlakaniphileyo ezifanana lezi enziwa ngumama lo, umama omSamariya. Kuthiwa wakhohlwa konke ayikho khona, funa wakuthatha wakubeka eceleni, wasethatha indaba yosindiso wagijima ngayo, kakuzange wamvumela. Funa abanye bethu okwenza sihlale kasikabile personal testimony loThixo, kasikabile inkambo enamathelane loJesu kangaka, yikho kuzasenza sibone ngazana ukumsebenzela kakuqakathekanga. Kodwa kuseni ngiyakunxusa, vuma ukuthi inkambo yakho enaleyo ncane olayo loJesu ikwenzele something ngikuhambiseni ivangeli. Vuma ukuthi inkambo yakho enaleyo encane olayo loJesu, vuma ukuthi uyishiye labanye abantu ukuze babone amandla kaJesu empilweni yakho bese besindiswa. Ekseni kungumthandazo wami bathandekayo ukuthi ngemakhaya, kumadolobho esikiwo, kundawana esikizo, sivumele uJesu asisebenzise. Ngoba uJesu kakhathali ukuthi siyizoni, uJesu kakhathali ukuthi emuva sike samphika, uJesu kakhathali ukuthi emuva sike sadlisa ithimu sahlohlela ithimu esiyidlalelayo, kodwa uJesu akhathala ngakho imphefumulo yethu. uJesu ekseni uvulile izandla zakhe, ulindele abantu bakhe abasindisayo ukuthi basukume beyitshela umhlaba ngoJesu osindisayo. uJesu kakagoqa umhlaba, kakagoqa umsebenzi wezandla zakhe, umelele mina, umelele wena osowasindiswa ukuthi ihambe etshela abantu ngoJesu osindisayo. Kungumthandazo wami ekuseni ukuthi sisuka la ngemva kwesifundo sethu esingaka, ngemva kwenkonzo yethu esizaphuma kiyo, sihambe siyehlala phansi sicabangisise ngokuthi sizakwenza yiphi ingxenye ekusindisweni kwabantu bakaThixo abangasindiswa. Bese sisenza isifungo phambi kobuso bukaThixo ukuthi Thixo sincedise, sithathe ethi ingxenye, sithathe ethi indima ukuze umsebenzi wezandla zakho ufezeke, upheleliswe, ubuye usithathe siye ekhaya ezulwini. Cabanga ukuthi mina ngisafuna ukuhlala emhlabeni, umhlaba lo usihlukumeze kakhulu, kodwa sengufisa khathesi ukuthi uJesu abuye ezothatha umsebenzi wezandla zakhe. Ukuze uJesu athathe umsebenzi wezandla zakhe, kuzadinga ukuthi mina lawe sibe senze ethu ingxenye. Kuzadinga ukuthi mina lawe sibe sikhulume ngenkambo zethu. Kuzadinga ukuthi mina lawe sibe sichiya ama-program ethu phansi sagijima ngoJesu. Kuzadinga ukuthi mina lawe singamsulwa sinjalo sihambe siyotshela abantu ngoJesu. Kuzadinga ukuthi mina lawe singelakho okunenge esikwaziyo ngoJesu osindisayo, sile that little, sila khonokho kuyingcosana, sisukume siyotshela abantu ngoJesu osindisayo. Kuzadinga ukuthi singayikhatshana kuzimuli zethu esiphila kizo, kubo makhelwane bethu, kuzihlobo zethu, sibatshele ngoJesu osindisayo. Kungumthandazo wami ekuseni ukuthi wozani libone indoda, phumani izihlobo zami ezithandekayo, ligcwala umuzi kaBulawayo, ligcwala ilizwe likaZimbabwe, litshela abantu ngendoda engafani lamanye amadoda, indoda enguJesu. Ekuseni sengathi uNkulunkulu lomusa angalenzela kahle alibusise nxa siza kukhonza. Amen.